Just like me, to me it's a good thing. Another night ruined, I don't even know when we became this way. Now you're acting so different than when back when we had it easy. And now you don't believe me when I say I'll change. But how can I lose you now? Oh, the silence is way too loud. Yeah, 'cause I won't be okay without you every day. Baby, don't run away. Baby, don't throw our love away. Baby, don't throw our love away. Halo, ketemu lagi sama gue Double C Mukbang. Hari ini gue lagi ada di Ropang OTW guys. Gue mau nyobain makanannya di sini karena sempat viral di TikTok guys. Beneran enak apa enggak makanannya? Yuk langsung aja liatin gue makan. Cus. Karena kondoknya habis, akhirnya gue pesen topoki guys sama Indomie ayam debak. Ini ya guys, gue cobain topokinya dulu. Ya jujur aja sih, kalau dari warnanya sih kayaknya kurang mantep mau menurut gue, tapi nggak tahu ya kalau rasa ya. Cobain ya. Aneh menurut gua. Dia asin. Apa ya rasanya ya? Atau mungkin kurang familiar kali di mulut gua. Sekarang gua mau nyobain ininya nih. Indomie ayam debaknya. Cobain ayamnya guys. Ayamnya sih lumayan sih. Enak ayamnya. Enak. Ayamnya enak. Ini enak. Kan Indomie-nya, gue mau nyobain Indomie-nya. Indomie-nya nih Indomie mie goreng guys. Indomie-nya Indomie mie goreng nih guys. Ini enak banget. Tapi sesuatu sih kalau menurut gue, maksudnya Indomie dicampur dibikin begini nih, buat kalian yang mau buka usaha sih oke banget ya. Baby, don't throw